enak ya tiduran di karpet baru Istiqlal. Nih karpetnya baru nih guys, Istiqlal mantap. Wih, keramiknya juga bersih nih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Abang Fatih nih udah nyampe Masjid Istiqlal nih. Kita sholat Jumat dulu di Masjid Istiqlal ya guys. Ayo bang, kita berangkat. Kita udah masuk nih. Udah lama nih nggak kesini nih semenjak Koronces nih. Udah banyak perubahannya guys, keren Masjid Istiqlal. Kita udah pernah kesini kita. Iya, waktu Pati masih kecil. Sekarang juga Pati masih kecil kan. Tuh penitipan sendalnya di sini nih guys. Tuh. Wah. Kita di Al-Fatah. Wih, seneng banget nih Abang Pati nih sholat di Masjid Istiqlal lagi. Masya Allah, keren guys. Sekarang penampakan Masjid Istiqlal guys. Di luarnya aja udah keren. Ada liftnya juga nih guys. Wih, mantap nih, ada liftnya juga guys. Kita dari pintu Al-Fatah. Ambil wudhu. Oh, wih, nih, kita udah sampai Istiqlal. Abang Pati nih mau sholat Jumat dulu. Wih, mantap. Udah lama nih Abang Pati nih nggak kesini lagi. Masjid Istiqlal yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih atas pilihan jamaah untuk menunaikan sholat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini. Awas. Dan perkenalkan kami menyampaikan coronanya udah nggak ada. Yang agenda hari ini Jumat. Ayo kita sholat dulu. Ayo sholat dulu. 1443 Tuh Monasnya nih, Monas. Mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kajian disiarkan Apa nih ngomongin Ayo guys, kita sholat Jumat dulu guys. Dan dapat disaksikan di kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Alhamdulillah, Masjid Istiqlal telah meraih sertifikasi Final Excellence in Design for Criminal atau yang disingkat dengan EDGA. Sebagai negaranya, masjid pertama dunia berkonsep hijau. Kita lagi di mana nih Fatih? Masjid Istiqlal. Kita mau sholat Jumat dulu nih, tuh penampakannya tuh. Baik sih Fatih. Bagi jamaah yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, dipersilahkan mendaftar di luar. Oh, masih kosong. Masjid Istiqlal. Hah? Apaan? Kenapa? Karpetnya lembut ya? Wow, baru nih karpetnya nih. Karpetnya baru guys. Oh. Iya, karpetnya baru, mantep ya. Karpetnya baru nih guys. Kita di depan aja, kita sholat di depan. Almarhum Haji Teh
Setiawan Prasetyono bin Sugiono, usia 59 tahun, wafat 10 April di Semarang. Almarhum Supandi bin Matrais, usia 60 tahun, wafat 23 Maret di Semarang. Wih, berubah ya. Almarhum Abdul Hakim bin Muhsin, wafat 2 April 2022 di Majalengka. Almarhum Haji Muhammad Sarwita bin Haji Said, usia wabarakatuh. Wih, enak ya tiduran di karpet baru Istiqlal. Nih, karpetnya baru nih guys, Istiqlal, mantap. Wih, keramiknya juga bersih nih. Mantap. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Masjid Istiqlal. Pati, pukul. Pukul yang kencang. Pukul, buduk, pukul. Di sini, hei. Wih, beduknya gede ya guys. Nih, Abang Pati sedang mukul beduk terbesar di dunia. Sahur. Pukul terus. Pukul. Pukul yang kencang. Pukul terus. Lagi terus. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.